Здравствуйте, доброго эпизода на моем каналу. Danas ćemo da igramo Garry's Mod. Naravno znate, pošto je na kompjuteru, ali ja igram na telefonu. Idemo da budemo ovdje, zašto ja imam previše dobar auto. Znači, uzmemo da otvorim drugi auto. I idemo. Okreći ga. Je li ovo? Nope. Ja, gdje je onaj? Ma daj. I ne, eno ga tamo. Daj mi ovaj tu. Ma daj. Idemo. Tu je negdje ono auto, ne mogu da ga nađem. Ne, previše brzo. Ajmo. Moramo malo da usporim. Ama daj. Ama daj. Dijajde. Tu i tu. Možda ovako budu sad ih stavimo ovih trastera. Sada da ga malo spustimo. Sad idemo u vodu ako da ih nastavimo. Da auto juri. Da ne možemo ga zaustaviti. Eto. To mi radi. Gledajte ovo nas. Idemo keca. Ma daj. O moj daj, wow, prebrzo ide. Ljudi, da li vi vidite isto što ja? Wow. Ljudi, ide nevjerojatno brzo. Mama. Ajmo još malo da vodimo u ovu. I ajmo neko brzo da imamo koliko ćemo da spati. Ako bi još malo. Ma daje, glava vrti se. I ljudi, to je bilo za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. I... Bože, sada se kaže više. Ćao.